Ka ay kabanja ya kari Italy lasay ka sitengmit kata haka step arpo new tarik haka por sibaji spawa men step kata haka jinekay banya kni rung sa ka World Cup arjar arpo henriu haka bakari Italy ka hap banekun lingba ka playoff persya ka Northern Ireland bar lada ka Italy kan job lasay kamit persya ka Northern Ireland ka hap banekun persya ka final ya ka Wales lana ya ka Bosnia. Namar na pedang jong kini ki South League tim tang kaway kan nyorung siya ka World Cup arjar arpo henriu. Namar tang South League tim na Europe kiban sa yorung mentaop na mat siya ka World Cup arjar arpo henriu. Kadba sa Art League wepat ki tim na ka Intercontinental Playoff. Watlah haka jiye kini ban yorung siya ka World Cup arjar arpo henriu. Ka Italy haka Group I kalayo hadu kat prapon na ki prasin nyelekay. Kabala job henriusin kabala marching syarem tang asin. Hendrek Italy kadai ka wepat kari kaba pom yorung direct siya ka World Cup arajar henriu kumtak hapen yakun lingba ka playoff. Kum taru lasay kasngi kadai ka we kalat kalenti ya ka Italy pakan sim ya ka rai ka bakut. Lah to kadang don lat na ban yakun ka final persya ka Wales lana ya ka Bosnia. Kata ladakan job lasya kemit ya ka Northern Ireland. Kumta longkat balong jakat bakaja ndrei ka Italy kadon kampan job lasya kemit persya ka Northern Ireland kanang bagalunti ya jongkapan yorung sya ka World Cup arajar punriu kampat kut satia. Kadba sa kawaypat kan yorung na pedeng jong kinegi South League tim kata ka Ukraine, ka Sweden, ka Poland, ka Albania. Nang ta ka waypat kan yorung na pedeng jong kine ka Slovakia, Kosovo, Turkey, Romania. Bat ka waypat ka ban rung lengba ka playoff kadai ka way ka tim na pedeng jong kine ka Czech Republic, Republic of Ireland, Denmark, lane ka North Macedonia. Kumta na pedeng jong kine tang South League tim kan yorung siya ka World Cup arajar arponriu kadba Art League waypat ki tim kiday lingba ka Intercontinental Playoff. Hakaba sa po Art League kiri kibara rung lupa siya ka World Cup arajar arponriu bat sa henriu League tim kiban sarung siya ka World Cup arajar arponriu kata kiban hapne kun lingba ka playoff mentaop na mat. Hakaba ka jingil kay lasay kamit hapdeng ka Italy persya ka Northern Ireland kanday haka Stadium Jewish Stadium Bergamo kabadai hakari Italy. Kadba kiwe ki Art League tempat kibahapan kun lingba ka Intercontinental Playoff kidai kine. Kabal ap lupa ka final kadai ka DR Congo bat ka wepat kadai ka Iraq. Kumta kaba job hapdeng ka New Caledonia persya ka Jamaica kahapan kun persya haka final ka DR Congo bat ka job la kadai ka Bolivia tane kadai ka Suriname kane kun final persya ya ke Iraq. Kumta napdeng yung kineru tang Art League tim kiban yorung siya ka World Cup arjar arpo henriu. Hendrei kebal up final menta kadai ke DR Congo bat ka Iraq. Haka ka jingile kay hapdeng ka Bolivia persya ka Suriname bat ka New Caledonia persya ka Jamaica kadai ka step arpo new tarik haka por lifestang men step bat price tang men step. Henry kajing ap kemilenti jeng kipa bun balang kadai kajing likai lasay kamit hapdeng ka Italy persya ka Northern Ireland namar kajing ap kemilenti barohi kadai bagi kuha bag Italy kan yorung siya ka World Cup arajar arpo henriu. Kublay sibun.